Shalom, oras ma ubat taganupan, bapinang sunay age soman nama poso ijape Marianan. Lima ipukak kita lakuan tabani panorangon, dalam hita malobi hatani Tuhan nagabe tadah pertonduyon hubatna. Lima ay asediar mertonggoma kita. Ipuji pasang panami goranmu bapa bai panorang on, alani berham huban nami gogoh nabayu, pasu-pasu na humbamudu haganupin in bapa. Alaniai terima kasih terpuji ma tongon koranmu dalon nami hatamu nagabe guguh na bayu benai panorangon dari ham hanami boy mengarusi hatamu on bersuara anakmu Tuhan Yesus Kristus hanami mertonggo amin. Hatani Tuhan nasil ondos batta bani panorang sabeton aiman natar surat bani pasalmen 110 itu ayat 2 sonon ma hatani Tuhan ta ay baggaldo idop ni hurni batta anjaha hasitongan ni rossi sadokah ni dokah ni haleluya. Bapak nang hita genupan pasalmen 110 on anggoidah kita adong sada halna menarik ni ja kumbani 150 bindu pasalmen na suratkon boy hata honon pasalmen 110 on mana sangat pendok tapi poripe sangat pendok pasalmen 110 on memuat sada pangajarion atau inti iman haporsayaon ni halak Israel na irayahon sadea bani ibadah ni sadea. Bapak inang anggo secara konteks ni aima memang pasalmen na iatahon na itonggohon na idodingkon bani ibadah ni bangsa Israel di Yerusalem marbikas may humbani pengalaman ni sadia sebagai sada bangsa na mulakun habuangan Babel. Jadi pengalaman i habuangan Babel membaen sada refleksi iman di tongah-tongah ni sadia. Pinang hita genupan mbani nok kanay pasalmen na ibasahon hanami ay ayat 2 asya boy lambin bagas yarusi hita hataon mulak lobe hita utik hubani ayat na parlobe atau pe ayat sada ijonya tahon bani ayat sada on sada ajakan laho memuji na ibata tetapi ajakan na ijon sungguh luar biasa bersifat misioner halani alamat pujian ni sadeai atau ajakan ni sadeai aima mengarahkan haganupan bangsa si baju begu-begu atau bangsa nalang persaya hubani bangsa Israel bani panorang ai pasanga maia nasyam segala bangsa. Jadi boy hata ho non pujian on bersifat misioner mengajak haganupan bangsa nalang mananda hata ho non nebatani si bangsa Israel asiboy memuji nebata. Sungguh hal na luar biasa doon masih luar biasa halanya dong sada keberanian bani ibadah ni halak bangsa Israel ai memperkenalkan nebata na sombah ni sadiai sungguh luar biasa. Nebata ni sombah ni sadiai do na perkenalkan bani ibadah ni bangsa Israel ubani haganupan bangsa nalang mananda nebata ni Israel. Nah, bani ayat 2 on jupah kita do ahado alasan laho memuji nebata ni Israel ai. Adong dua alasan na jupah kita ijon. Na parlobe aima halani nebatani Israel ai begaldo hidup ni uhurni kubata. Kasihnya sangat hebat di tongah-tongah ni bangsa Israel. Janah napaduahon aima halani hasitongan ni na totap rosi sadokah ni dokah ni. Jadi dua alasan on mana gabe alasan bangsa Israel laho mengarahkan haganupan bangsa si baju begu-begu laho mersombah naibatani Israel. Nah menarik nasiul ondo subata bani panorang on bapak inang bani panorang on salah sada tugas ibata aseboy jupah kita pemujian dopak Tuhan aima kita mampu atau boy kita menemukan alasan sonahado atau halani ahado hita boy memuji nebata. Sonok kanay sebutkan hanami pasalmen 110 on ditulis sebagai pengalaman iman, refleksi iman dokos si sadia mulak hun habuangan Babel. AGP hata honon 70 tahun sadia i Babel tapi ya menkon ya kui sadia do tetap do hidup nihur ni nebata prosegi hasitong ni nebata ijalohon sadia.
AGP hatahonon pengalaman habuangan babil ai, pengalaman na lang harusukun sadia sebagai sada bangsa, tapi bodoh sadia membain sada pengakuan iman. Tuhan juga bekerja bani pengalaman na sunai ai. Nah, sunai dohuma nasul ondo subata bapinang bani panorang on. Alasan nasonaha maboi jupah konota hatahononta anggoroh kita hubani Tuhan. Dengan catatan anggoroh kita hubani Tuhan semata-mata sebenarnya ai mahalani responta bani holong ni ateni Tuhan do hubata. Jadi roh kita hubani Tuhan baik melalui doding pi ai, melalui tonggo haganupan sesitong ni ai pataridahkon responta bani haganupan pasu-pasu ni Tuhan na ondos hubata. Nah, halani ai Bapak Inang atani Tuhan on salinari pesingatkon hubata ase puji hita manini Tuhan ta dengan alasan langadong prestasi sebenarnya naboi iben hita seroh kubani, tapi semata-mata sebagai sadar respon halani begal hidup ni hurni Tuhan holong ateni Tuhan na ijalohon hita bani goluh taon. Ibagas pangarusion pemahaman na sesunado sesitong ni membail langadong alasan sebenarnya lang roh kita hubani Tuhan memujisi halanyaha halak na percaya mengamenkon haganupan goluh ni sesitong ni pita halani hidup ni hurni Tuhan ne batado kasihnya yang hebat na tetap mengiring-iring goluhta dan na paduahon na gabi tantangan hubatta aima sonaha pasal menonok kani ai mengajari hita asibu hita memperkenalkan ne batane sumbah kita ai sebagai Allah yang kasihnya sangat hebat hasitongan na tetap proses adokah ni on misi orang yang percaya memperkenalkan nebatana tanda hitai hutong-tongah ni dunia on dan nebatana tanda hitai ne perkenalkan hitai aima nebata na goki bagas hidup niuhur na hasitongan ni rosi sadokah ni dokah ni ando harma margogoh kita mangarusi hata on terlebih laho mendalamkan amin martanggo mahita. Terima kasih mabamu Tuhan domondos hatamu benami bani panorang on mengajari hanami asebuih hanami roh kubamu merayakon hidup niuhur hasitonganmu bani goluh nami on terpuji ma koranmu Tuhan amin.